Myntri beripet yak umbam di jong kejela megaliau badai ru amalia jong Mawphor konstitusi uba renik ton lingdo tongkar ulah kerpa ri Paidbah kinong wan yo wan hat bakin Kiar Leit Shabar pathar kenang baki saudong saukun kin long ki bakhui basuba habakran hakajelang ka balong Mawphor Myntri uloong bah kijaka ba khamhe kumasor silong ni kiwi wi kijaka bala khamsai kijaka Leit Shabar kadai ka chaka ka bakong santam hakabai dei bat ka khui kasuba ya kadai ka jaka Leit Shabar Iong kabarit hindi kabar kamtam ha kajingim. Jadi sisa kali kam kabar don kamtam ha kajingim. Ngajuong ba teng ha kinong kendong jungi iong yarat Kaba Leit Shabar. Hindi hasor shalom. Lani hakiwi kinong ba kibreu kibala kamnang kaba kamstat. Kisim ba kabar don kamtam kadai kajaka Leit Shabar. Kadai ka toilet. Nak kata kadau Kidon let kop halak jong ke kamera thia bandon ke jaka Leit Shabar ke babit ke babiang nadong sedong nak kata ke jikoi ke subah nomor kata kalau kabar kam haduk kata ha ke bangidon ha ke deka step pemerintah ha ke deka program dia berpli ke deka jaka Leit Shabar ke di kabenta ka bandon kam tam ha pereng jongi ikan mau ha por mersua por bangidang kena ha ke bangiyat keleng saudong bandrung jadi klau bertau postong mau keluar Kawai ke pengiran kamman Rusia bertek ha kanong bayok bakum yo iyo ya ka jaklia hati jaka basenyum namar kadon le jaklia ikme nanti dah ka jindon bakum kini ki jaka Leit Shabar community toilet ha ka balayok basna dah ki pamsan her kumpul dah kali di pasar ikme nanti bakin long in like look nak kita jaklia kibadon hati di kisanyum kibaron di lentia mereka akan tu nak kamtra ki Paidbah hanne haka sinong Mawphor kibawan yo kibawan hat bapin pendon kam hok ya ki jaka Leit Shabar kibala bo kibala penkrek nang badro bandom lecu kana ki Leit Shabar patha ngilakam baka distrik jungi ke distrik Kaba Leit kada kata ka ODF distrik Kaba Leit nak kata ka jinglet pathar Shabar namar kata ngin sekolah rai hadin ni ke pengaliyok ka award